Inumis haumi morosong. Yes, sanong hari Sabat, sanong tatuong kumanda ti insanan, paingkuron na tabar do kayo. Laid to kanad nakapagyamong ge. Manta kakapailan na kayo hambay no, nagimatid natanduli kago line DJ dahiti. Nga, kung kailan paingkura kapiyahat ay kendalanan nila line nila. To ulom madusado wala nga ikalansanan dat ay ada ay dua na kumayon di nunoy aray tanda ti tatuang bayno kapag iaput dalat borasan daw okay. Jadi pengkuran na tabar daw kayo siyaw tulay takonad anak kapag yampay pasaraw nga akundid ay iti namatudihot pagumbalan na tao gayo hiti nga dadamat haratim po puji Tuhan tu agunoy kasari datin ay mindaw daw secara pribadi dat maganut timpod miampaid kinarohingan. Hata ko pa katilambos sa isang panambarasan tatuang iti kanaw misisa ta kapad isang sambayang. Kinarohingan isang kerajaan sorga konsikaw da timpod iti nakasuang na heti taro Sabat isa tempo dit alumisat pinatabilang no nagi tinamad no dat pinapaharo montok kot kay sisan dahay nagi kay sisan na kumadia timbo diti insan pakago dat makian sa kadong mantadia gisambot alumisat kapag yampayan dahay may piramutan nagi anuan no yahay kamilaan mantadidit oritan dat iswa nga panambarasan tatong lubay no may iti na pa nga manahakot kagiraton kumadahad pati lombos kasarid iswang gat mangigit di katumbayaan kumadia. Tinasambayang dahi iswang rantuhan Yesus. Amen. Kaya insan pumabor sa kudat sanong tatuang kumadati di insanan paingkuro might site per apa nakalaso tinggi nila di page Dusun Ministry ko ay botahus na tindalanan kalansanan dat osikap padahat pamamanawin do bayno na po ay iso panambarasan dat alumis kasari maya dat book tulun-tulun di miagal dati taik pula YouTube gi nakurula tu amin talang okay. Mandati intangay ti panambarasan dat pinempo mantada kitab
2 Timotius buk ke-3 ayat ke-8 miagal negi Dianes om Yambres sinumap di Musa pengka negi iolo isumap pokatapatan pemusarhan diolo bobrok om iman diolo tidak tahan uji asangal kaman pala bobrok ilo nga it tengkur letil sekira kulit nga nada katandet panasakit magi worok-worok man padilo magi worok-worok ke bobrok ka Rasul Paulus minamaray to kedua-dua na patit kamandayani sam iamri siti nga yolo no hit wo konidit bobolian tukang sihir iswang dot ay tomodon tay ko kemoyan dot nabi palsu maya da gereja ino payrogon nga minunda isio da suma pi pekerjaan di Musa o mumbal da isio omit di kasuwayanan di pinaburu di Musa itaguangan di Firaun maya di Yanes om Yambres nunuhit numandilo umbalay sayra na pohdat ay pinailih di Musa isukod daw sinumilit tulanut om iyolo ka daw nga tukom ay mati ansangan berbintik-bintik awarak-warak padil lagi ay lan na dati dat sigog ka na podihom ino podihi tulanut tidingang ngoyo no podi tulanut tit mantadat sukod di Musa pintalanay tiyadi Oretan na poti kamoyan da nabi palsu nga ay iswang ngon pa dati pinsamo ko damuntok ko gereja dati nga oko ni kapyo ko kamoyan da nabi palsu bo tu hiti na po gereja dati tihom ay montok na po hiti sabahom ay so pinoray tanda nabi palsu ay so pohit natandasan tay ko nasapan dotok nabi palsu mati katutun ko di elda makid di nabi palsu mati siya di ay so pinoray tanda titi di kayla ko di elda dawkin di hilod ay hinggugay gereja siya di hilod uludusun nabi palsu mati siya ay so pwede nilanto ko nabi palsu ho pamungaran iti dati nga ay kagumuan no po hom tay ko di ba kagumuan to ay gumu nga kaubasanan no po nga haro na hikatu katumbayaan dot ayo lo atumbayaan a kotorimo tay ko kasukung yeldit ay panudukan dot suway iwagud asaraw diolo opuri mananam otarimo dat pemusarahan logik irinan da sumusuain da katumbayaan diolo nga gisa mo po doon to kendo reton ato kay boroson dat nabi palsu nga sumusuay no katumbayaan ay susuay no muti di siya di hoy nga itingay ima ko gumuan ka kaubasan no po hom ina pa ipiswayan dat iatim iolo nga ini por sapuluhan kagumuan nad piswayan po nga por sapuluhan aritan no pod kagumuan no nga por sapuluhan popokito dat to monopot ti pamad iti na tusinat po no ko nomor 1 iti
Pono ka raja pemati tusin iti isuang keposian dati nga nomor 1 imo titusin tepot kapio aku nanta kenapa ba yo nga tok yo dit aku purimananku nga tusin nomor 1 ikabang na po nga kinorohingan na nomor 1 nga iginawa na po nga tusin ni mah nakura tu oswab o tuong pom tumuhon kaguli nga atuong no tusin gya nga ina pamay ko pagulod ikabang nga kinorohingan pengkuro marit ya dia Magyagal ta ka tuti pengkuro kaya ka tusin nomor 1 ko ikabang no po nga kinorohingan nomor 1 nga ginawa no po nga tusin nomor 1 ay korikot nandohit miagali borosan naretanku di tinun korikot nanda ti persepuluhan persembahan nga bah hingga nomor 1 da kayo kinorohingan ko tusin ayah di osukup po bayno ka tay ko ay agumo imati ngasiyaw no pagi agumo imati ato ko kanud papaguli kaguli piya nga ako pono right kay ti kamondat persepuluhan tulak tapi pala persembahan ini ge persepuluhan nga ihati piyahit o tumbayaan bahkan na mungkin kanto dat ihati ipay papakotbah di persepuluhan nga ay lanam kapaguli ta ka persepuluhan boleh jadi kapaguli nga ay kapano kagumuan no tila tumangkid da katumbayaan dat ila imo ti persepuluhan na pisuayan kamano pa nga tusin nomor 1 tu isuanggat ay itit SDA harohit sumimpang hari tumongyad hari tumangkid ino pay pisuayan dati nga iti persepuluhan tatap na iri pisuayan takanon mihagali pangakan-ngakan iso harop ay say pisuayan ko piyo vegetarian ka nga ihati nga ato kay pinapalantak kot harus ato kay papalantak ka harus nga osonong no madagi ka kaundarangan tulandat hali piad harohi it pentangkid da tadaw nga sabat ti makasari karoitan hari ke-7 pamungaran persepuluhan kapisuay naman misuay naman ti ay tang Pinay kamoy pa nga ngono pa di dati pensamo ko the right ko tukang sihir bobolian kundo mo boras sa ino po hit sinumusuay katumbaan tay ko it tinumugarit ako hindi nga tukang sihir bobolian ako ko iyo di nga ay bulayan no polo nabi palsu isuang da gereja ino po it karumbak itit gereja dati nga kada paboras sa nabi palsu tay ko it tinumangkin iatim yati piya sa pitumbayaan mo nga ilo nod orikot nanday sikula sabat isisay katumbayaan takot hiri nando mogi usa-usa nando pandapat paguhatan iri kababakon do sumono iri kababak dati sumono ako ni ka ilo nabi palsu ako ni ka ilo bobolian yatim yati kita juga bayni ka nga isuang ga gereja ilo nagiit mumonsed iyati na po nga ababak ka sumono
Oke, jadi puji Tuhan man kudi pagulia i persepuluhan dite no manginsak ya diri nga man kudi pagugulia dat pagulian kudi kagut puji Tuhan tu ay saninaru di tahun nakatalib nga o kita datid itinepot anggota gereja nga ay semakin committed om hokon nagidi dat ausan tay ko isi sa ginawa tay ko mungkin da haron ni kantit nakarati nagidi ko hom gisombot no koingkah sepersepuluhan datid pikir-kira 2 juta di tahun nakatalib. Ngairin nigi komon kun ogumu pohit ikabang no miagaldo ikabang no ginawa na po nga amo. Jadi ilo no man dati umbalay dat papasimban nakarati takon na tihom umbalan takon na papaburu ipay ngontok. Oke, pagulio dati dilod panambarsan tatuang dubay no. Om, sorohon no dati ino payrogon nga nakaunda mati siya sumapi pekerjaan di Musa. May siya omitamit nunuhi paburuan di Musa itaguangan di Firaun. Maya disay ilabobolian di Firaun. Nyagal ko Yanis om Yambres. Tilambusan ta na pod montok dati aplikasi. Tumbayaan ta kod irogon ka daw timpud dondo nga no kaunda no isiyod sumap ngay dati. Naboras pagindat to kom intan nakamadakod iya na motidit singa it rogon do marom garom isiyod monolon dat isay na pohit mila daw tolonon ka. Numanta ko nagi paingato doin po sangod dati nga okon ko titulon sa pitulon okon ka karadyan okon ko radya nga rusod tay ko irorod angarat hitid mau daw ilo nalod ino po irogon nga paingunda no motisiyod ay sumap dot pekerjaan ang pelayanan dati. Kailah ko man na paingunda. Sekira na pod it paingiri kat tim ain ay paingunda iti. Haran na po may panumbukom tay ko manandang ay haro piahi rohosya dat milad pangyad nga miagal po ko it nakunda ko numanta dat tilom harong oy. It ay lanon do hidaw tigayrong kat yad di. Jadi iati na patihom sorhon na dati paingunda mo tirogon. Sa kirumiagal ko lawa tingkawa tok paingakud na hibakud dat numan undawo. Sumap. Tinggal pod ulakan dati tulo ko no makisi pakisonom hiri no kalantaid. Jadi irogon paingunda kasari. Iati nga munda ibo paingunda takoy kadaw sopi unda-unda miagal punda di manukot it mian tagir pot tilod amo na miung karab iya di pikira-kira iya di takon beti bo irogon nga paingunda paingunda iati nga paingunda tok kom kopi pasas. Suai ko pinapasilih dat isukod dilat bobolian dat tulanut tumanud dat ay iswang keluaran buk katuru gisam bokasiam manu pa dati oyo dat ay membasa ilo nga minagano nagi kagulo tay kan nakano nagid pinapadalin ni tiway ganasilid raha om minamon said ina po itong bonong nga
tok kom hingga podita sangingim bulai isuanggat ayat Keluaran buk kawalu ayat keturu. Nga amu na dialog nakanu dot minomit tulah agas. Dilo agas inandui kalau di nandui kalau di tangay ito kada gyam nunuy la tula agas di. Na boy nyamuk la di saro ko ba. Tula agas. Kumono pa nga ako niko ay laan ngay dia lo nyamuk. Tulah tusung ako matalo. Inapadihit bobolian idi nga tok minumbali mo to dogi ay lo dat ay pinapaharo minamonsoy miyampai dit babasan dio lo do popentalangot nanduy nga ayelo nakano ang pengkan inapadita nga nanduy di nga mo di dokot ta itangawlun nagi itayam-tayam nu nanduy dinado kayo nanduy ko taganduy ko nu pangay rongit hari umari torongit ngayon na po agas kaditihom iboy tagonok ilet agas silo nga nyamuk ngay benda karitan mo dia lo nakanu dot moy omit dot papaharatit nanduy ano gila nakanud mingin kakati itaguangan ni Musa isuang Keluaran bukas yam ayat kepada miso minagakun di itaguangan di Firaun dot itih ne kuasa de kinorohingan taganduy ilo pia bobolian nga magakuni dot kuasa de kinorohingan agumu nagi saritan orang ko tiad di nga harohit ay mamaray ta kinorohingan harohit katutun nga daman bo katutun nga boroson na pod it tagayo kuasa ka ino padihit kinaiduan di tulun Israel mantadet ay soldier Mosir nga ako ni ko isuot ay ako ni ko mila dati boroson dat nakalantad isuanggat kuasa di tenterad Israel soldier Israel nga o kita na pa datim iri nahi pinapaintalanggat kuasa de kinorohingan iminagalit di kuasa de kinorohingan dat apa intopot tay ka palsu de tulun de Mesir monikid na pa itusungid di nga isuot sangod dat montok komunikid de kinorohingan tay ka nuno po hit sambahon di tulun de Mesir kinorohingan na po nga popatudok kong popakita hisyo dai na po hit sambahon di tulun-tulun de Mesir pensuang nahi Firaun nga ay sa komoyon. Wah. Pengkuro minanimban dat iwaig na siliraha iso o sangod dat montok ko kinarahingan da waig. Isumambah da bawang, sumambah waig. Moda si hukumot ya sumalam ba iway gay dat haron nagyahit komon da tangawlun dat da mintang takon pagyanda dit tayangan da irogon-rogon nga hargay hantu air kadit tokoy na tanaman muti ginawo man tadi tanganak takopod ko kita di tayangan-tayangan dat harorogon da hilosalam waig hantu air ka hiri na matid gisampian na sukod nga
Ieu di kumarau lapapet mei talep pohilo bawang. Modesid ngon gaya teh di hantu air. Kailohid aiso ya. Kailohid det kinarahingan lobi kagaya kuasa kumanta dilet tamburioh ngai ti ka kinarahingan tet tangolun da iwaig nga to kamumbali motid gitin apa ginauh modo sihi tu nasandadan gyabo na tanaman tobuak tobuakar kon ko tobuakar mo nga isin silog ka om hila no padilo nga pinokito det kinarahingan doi no po hi sambahon dilod i sumambat tong bawang tay ko ilawaig nga ako ni ka kinarahingan dat pintopot haro pa kinarahingan dat lobi kagayo nam ako ni ka kinarahingan ni bawang tiyodi iwaig akon ka kinarahingan om ino po hit tusung ga kumudwo iswang keluaran bukawalu nga nuno bonong bonong isay gadi do ko mamungaran da tanganak kot ibonong aku ngaran da bonong nga siyo da ko kagalagal no bol tatuang kabay no bo hinggo ngayon no hilo di bonong katak gigan amo ko no hay ino pa dihi tusung ga kumadwa di nga ibonong nga aramay mutiga korang audit it pantung got orikot tapahi marasam mumbalon do monon digi pantung magisusuay pumutihara lagu 1 lagu 2 lagu 3 sekirangon piagalon ditagung nga harit sarakan lambatan ni katalo di handaman it no gadi ngay ngaran di dua no di Thailand sarakan nom lambatan nom nolihuan iti nanti cukod wagu saira no pun to choir no nga magyagal haroy mo tigya kapihot sinding ko karangahan diulo nga umbalo no di dot ay umbal kano po murun polo bonong mogonsok nga may samay lo bonong makan nga may samay takano ito dopon nga sigog kay haro bonong susuway kan gi mutirid kaswang no pod hitid rasuk sogit harni tangan nakal may panampod di bonongan paswangan di tilikod nga tokom hinggan data yo pudi pututan gontuid mintarok manangkus sogit ti mutiri asakatan to ko po bonong nga susuway ngay karam bisyo kosokot kamayan dat ay ginumu na po labonong iso no hot kainggoritan dat osoro to ko tumanod na po katumbayaan dat tulon do Masir nga iti na po bonong hindi nga isa ako tumbayaan dat ikamoendelod kinarahingan dat tulo bonong Dewi Mesir berkepala katak pinakita kinarahingan dat inapait sambahon dialo ibonong kinarahingan da bonong nga aiso ay mangigiti karutumon tok sumambadi dit it kinarahingan dat tulo bonong indama kadi gumu o bonong ay di kayo mayaan do gumu o bonong yedih badadir
Suai kairi saira na podi dat ogumu di bonong nga aratan di tulunda masirit bonong bongkok. Hingga talulu bisa karangan bonong ke bongkok. Om adilo ay mayaan. Gisambot ano padilo ay mayaan dit i bonong i bongkok nga ipiadi kinarahingan dilo tulub bonong nga naratan dilo di. Adi orahian adi sanangan. Paingkukuro hiti kamayan dat ina pagadi katila musidi nga ay tusunggo kalimo intanom ano asala. Tusunggo kalimo penyakit sampar pada ternak. Ori kata po mampatay manok dahil dati. Okon po may sakoy manok ko laduntukon salam. Siguro ka na po, kambuk. Sa milabuk po. Haron na po ay konay kopi dahan nun do kaswabon nga sa ngilingo nga tilo nga ama atatak. So kaka ilyaw lumikokos. Ay maarato. Arato no nga alaid po apatay haro tolu tadaw. Hari apat tadaw. Araga nga tulu. Nga ay ma apatay. Ay matay. Kung bala ko na pansakit to manok. Tok. Tiro tinan do linobong ko di hopod do tinan. Inagidi na nga pongo. Hari tandahat tagayo. Lebih kurang got. No kung bala ko na minanimbang 4 kilom si tanga. Tok. Gorit. Tipo mamulabong ng manok at gumuoy. Paingkuro na din indama kano po pampatay na po di suang talun. Dupot sontob na po di gompian ng matay. Ang sapi, kambing. Nga itinapot tulun da masir nga tapot nagid ilo na po orahyan iti pipiarawon. Tapot ko piyo. Iri no kakuaan dat ino pa itulun Israel sera minundali dahilan masir nga pinasusuay. Hilo ko Goshen ka. Tu aylo orahyan iti pipiarawon. Nga natumpalihan na kanta nila tulun Israel nila bo. Intan pagid sa kirad hari pamagunan da tulun da suway o suwang iti dusun. Igulo nagi kamaju idusun ko it kampung idi momit nagin delad. Ila tanamon pamalo. Momit lagi mananam tanam. Jadi boleh jadi ila mosir nga nakatano dit yun Umba lagi di mumagampit ang kambing. Ang sapi. Indama kam karikataan na panasakit. Paingkuro ko na di mumulabonggot. Hinatusan na sapi. Ang kambing. Ang manok. Karabaw. Ay sa napakurayan. Apatay. Motong nundom. Pero ay mo ti alay diri. Suwaban na po. Kon po sumakit. Tayam-tayam di aswaban na pa nga singud no. Irih na di dat ay ina pa ipanaka kinarahingan diolo. Ipatahakon kano po diti nga sapi dat tantaluhan apis. Patahakon muntok pat
sapi montok hator, om nagi kambing got tontoluhan, montok kot nimu, om ilo no norikatan dot tusunggot montok iti pipiaraun gompian ngai tusunggo kolimo, om iti nai sangod do kinorohingan montok kot ponok kinorohingan diolo. Jadi ponok kinorohingan dela i patung-patung miagalat i patung go sapi tay ko ongo kambing tay ko nunu nga sayra no pohdot norikatan dot tusung go kinorohingan nem i komonda tulun tiada gaya ka. Ay so no. Okay? Kasaraw ko po dit antakan dot ay musa tamo diti COVID po dam siam. Miaga ko hilod India hindi India kardi. Mantad ka adi kaintirungit kinorohingan da patungay dilom tokom ngo no tidi patamo dilo rahat. Pikir-kiran iya lo nolo nawayaan la tulun no Mesir. Ina pa isambahon dilo waig sinumilar na silihir raha. Sumambah nila di kinorohingan da tulu bonong. I bonong umbali ginumumu tu tusung kinorohingan nga ay di dilo kay mayan aratan nga dilo di kinorohingan da tulu bonong. Korikot na dilo panasakit tat montok ko ilo pipiaraon ngay. Pinapaintalanggot ino pa'y kinorohingan dilo nga ay kalit. Taro pa'y kinorohingan dilo lobi kagayo. Om, suway kayri? Iso kagu kinorohingan da hirim Masirit bobos no dilo dot kaymayaan. Nunu? Tadaw, kinorohingan do tadaw. Rah ka. Nga ino pa itusung ko kasiyam, o kita datin isuanggat Keluaran hopod ayat kedua na hopod daw miso. Pinarikot ta kinarahingan na tusunggot kasiyam irinohit tusunggo katuwangon. Pengkuro. Suai muti rondom kopi hoy. Sekira rondom lagi isolotirik yedit opusakan ngai yedi opusakan ngai bo. Oriko tilo rondom. Om ay susad mong ilo rondom sampon na po mato nga to kum iyo ti pamakapi rondom. Ano ilanom ako kurot. Milah pa tu momuap. Milah pa tu momuapu ilo. Asaro ko pa di tangakot. Om anon do milah papapu lilin ka. Harone mo borosot papapu ko pial lilin nga. Iyo lo no pahit tapu im hilo no kito ka. Ay ilanom pa kuro ko pialo gi nga ay katuongon. Kamon na po hom ina pa sambahon dilod ay kinorohingan do tadaw nga nala da antakan nilo. Ay say kuasa iti tadaw matahari. Kanda di tangarag-garag nakakan ko na tadaw. Tok usay di mangkan da tadaw alasu. Kamon na ba siya nga kau sudah makan tengah hari ka di ba? Nga dusun na bagya nga nakakan ko na tadaw kagad it mani taniba dagya bo. On nagidi pala busad tok kisay di mangkan da tadaw alasu. Kada to kan nasambah da tadaw manahakpiak kanawahon nga ilo na patadaw haro po'y manahakot kanawahon suway ko ibinabang ko takon nila tadaw. Ologod tiga simpod dot tambang ki.
ikaw itong paus. Ngari ka boroset, manu kono pod patalu da simpod da miagali la paus ikaw la tambang, kada nga akan la tambang ka. Ilaan dati nunuho akanon diulo, iri ka kaganongon akano. Andia, kada kono pa nga kanda tambang nga manu ay ologo da simpod. Nga ngon ilaay nunuy akanon ka. Irihingon to ka akano. Pondo hit tambang ka anong takon to ko do lah. Ino pa dihit ay tusong ka kinompokon. Nailan datit ino pa'y tanakot ko pagulo nga napatay. Ino pa'y panakakinarahingan delad ilahon delad Horus tanak kumad Osiris. Nga ana nakano minangantob bitit ay tusong da pinarikot na kinarahingan. Jadi ay sana no po di tusong-tusong idi nga ay sana no pa'y panakakinarahingan dilo nga pinakita kinarahingan dat ay sana no po rin nga akon kahara kuwasa ay sa kuwasa. Waig ay say kuwasa nalai na siliraha kinarahingan dat miagal na tulubonong umbal po ginumumubonong ay di nakanod minanagak ki bonong. Itong suwang talun panakakinarahingan nga nangapatay tayam-tayam diulo. Kinarahingan da tadaw ay nakano dat ay minangala iti katuongan dat pinarikot na kinarahingan. Amping ka nagikadaw kinapatayan di tanak kapagulo nga amo inaantaban maya ilat kinarahingan na tulon na masir. Puji Tuhan, tumbayaan akong iyati na patimpod dandam. Ay so ni wawongon da may pinsambahil na tangawahig. Ito danudan da wahig. Nga pa'y kukuramay ito danudan da wahig di. Haron ni karay tatok kada ngo langay lo tudan da wahig ka. Haron no hit ay muti oso nang wansayan da walay lo tudan mo ti wahig ilo ka. Haron ay aabuli may saubo. Nupa ngay, ikaray tatudan wahig. Ay, muti osanong iti kinoynan iti. Hodi gyalo rapangilot, tudan wahig ilom, tudan ilom. Muti osanong kayo nang iti ka. Painsuang ito diri, sumambahid di kinarahingan da wahig. Diyod di. Mi monopot. Doho na pakatumbayan ng ako ni kaharo ko mo yan di. To right na po kay timong ngiyon. Rogon, ni bagay timong ngiyon iti mantok ako pa palambuso bo. Hinggo na po nga tiyon ni Rogon. Ako ni kahiri na tudan na wahig tiyon ng Rogon. Isay na kayo lang iwalay dati nga. Ari, Rogon na po yung ngiyon. Ako na po kay Rogon nga iyati Rogon. Iyati ososo nung nakorogon. Ay. Right, tatudan wahig. Common pa kada takano pa nakakinarahingan wahig. To ila wahig ilang awon sa ingay kadaw kinarahingan. Paingkanigi kadaw iti sangim pasi-pasi. Nga paingkukura. Muhat ako dako ti kamanda pitundok mo. Pitundok. Iti na pa kamanda pitundok nga sayra na pad igitan dati
hingga na po ngayon no nga ina pa itulon dat ay trubawan no sapon no piad miagal ka imakama nga tumanod na pod nunuhidia dat ay karahyante kapakyanuan. Umuwakan na po di anuan dat sumilip pitundok nga may paganulat ila sangim pasi-pasi. Nga ako'y kailam nunungay lah. Nga harone karait at santabidi imiagal ka paintukuam milad anuan da sumilip pitundok kang haron matun da human uhak-uhakay ka painkuro lah. Nah, isay da ko'y harap pahingigit ta pitundok manataw da harahat nga tanak katulanot ta pa sisip-sisip pa kantong-kantong. Imanda pitundok. Insanan no pa rin nga asilihi dat pa kinarahingan. Paingka nagi kadawlat. Paingkukurahiman da tubat. Akon ni kanton ako pa kinarahingan ni man na tubat lah. Tampo do baruang, tampo do bahuang. O kanindo ko iri no hit paimpahan datidit kalingasan. Suway ko iso ni pawayaan dat kuwasan man tada kinarahingan. Paingkuran naman na panguntik. Mabuli ito man na panguntik. Man na pugay ko paingkukuro. Ay, kadaan dati may usawlo. Ay so, nakanta sumambad, tadaw lah. Ay, lahan ta kayo ila tadaw nga wansay kinarahingan. Nga, iso na pohit ay momonsay dati dat ay say pisuayan mantad kay tulun-tulun da masir di laid. Iati na potihom dati na podih dat panakasangod dat tumaguang iti panakakinarahingan dat tulun da masir di laid dat timpubay no nga iti kamajuan na pamagunan. Nuno kamajuan pamagunan. Isuang kabidang science. Ay sanan na patit gunon natin tidon no nga kamajuan dat mantad ko iti science. Technology. Ngano pa dati borosad aray ka kamajuan dat ay kahaharan na pamagunan. Okay. Asaraw ko di kadi mo narita lah. Karay tila technology. Mini ako panano di karuhanggot. Mini di Sarawak di hari Minggu. Di nakatalib. Kira-kira ko di kasaraw. Kaguli di tatuang hari Selasa, hari 2. Jadi mantad ko osadu idihit sikulandot ngon rikoto. Midaniwa di dat karita siwa dahilo. Ay mahal mo ti karita siwa da bayno hoy. O kono kami agalidled onom pano po daring kita sanga daw. Siam no hopod basta mura harahatus som hopod daring kita hatus som duno hopod hari mga kuy karikatot onom na hatus. Jadi ay packing bayaran. Sesuai pembayar packing. Semua ke packing ay 10 ay 10 si tanga no dia ay on pasarita lagi sambot pada minute. Sera na po kasuang ko packing talon na pada minute 2 na pada usin. Pambayar. Ikupon haron ikupon dat iman isisay 2 na pada usin sa kaping.
Umbalo na di ti bayno na gid minisuan nga packing ket Sarawak. Intab-intabo no, oh, ako na kailan haro ko pondat 5 na hapadawsin na 8 na hapadawsin. 2 na hapadawsin at aylahan ko. Iminanahak nga ay pinapaylo. Ay paingka kaapo 20 sin. Italo na pada minit, 2 na padawsin. Kamu na pandam. Ina pandet katali pa talo na pada minit. Talo na pada minit da kumain 2 kamu na pa nga rumikat tanda di sa jam 5 na hapadawsin. Pambayar. Taba ko na tiket. Paingkukura di kano 5 na hapadawsin. 2 tiket, 4 na hapadawsin. Ikupon. Talo kupon, 6 na hapad. Duit atas angin. Ako piyatit Sarawak. Hapadawsin. Hatus sa padi karitam hapadawsin ang piro. No di pandapatan ka na ti ginawa mo. Karikat na po na dit isang jam. 30 minit, 20 sen. 30 minit ti mo maganap isandam, 5 na hapad. Kamano pa nga, 8 na hapadawsin. Sandam sa randam-dam na po nakatali bidi nga sa rawalo-walo na hapad. May kung intabo ay tiket na doon na hapadawsin. Pero tiket 5. Ginawa. Talo. 4. To 4 na po tiket nga 20 sen kali 4. Gagi. Jadi kabagalis sendam kata soro ko. Sinaman ni numan ako sa mano. Kangam. 5 hila tiket na pinaylikom. Kumano pa nga 20 sen kali 5. So ringgit kang ko. Akon ko iya di ka. Mamuli ka kagut ti dia. 5 na po daw sin 8 na po. Ba ang mahalit ti pinambayar mo 5 na ringgit. Saman packing. Yadi pa ma. Tumbal. Talo na pada minit, pondalihan na packing. Talo na pada minit, pondalihan packing. Tu 20 sin naman na dit. Kaupod ka na may papingundali nga. Kay hiyon di may papondali packing. 30 minit, lumintuhon. Ngayon pondaliho. Hiri na sampaping. 30 minit, pondalihan ka. Hiri ni kababasog. Ino pa dihit. Kumuendo di nga. Nakalabit talo na minit. Talo minit. Saman 53 sin. Induhin na saman na packing. Nga amo pa rin. May packing ko hilod mall ka. Supermarket. Hiti dati bobos nando hilod imago la. Tansakan no tilay tiket mukabon de get. Serad sumuliwan ko ngon po bayaray. Abayaran anuan kagoy tiket pasusukan mukabaget sumuliwan. Iso idhilang malaya iya dihi. Umbalo mo ti dilo Sarawak. Korikot to hirid suangon nga. Painguhon. Ihuman di tuduan. Ihuman di tadokon na mga ganut tiket. Ukabay ngay ko sa ramin. Hingko di manton sokon. Di ton sokon. Nga. Paingukab naman di sumuang. Paingukab ba di higit papasuang. Suang. Pag-ihum mo packing. Kapaking. Kano ba di nga ta in time pa yung kukurhawakon kako. Guli kagoy hay minidihirid. Iget na sumuang. Pinta, andihit kartasway nga. Sige ahot may panadok bo. Nga harap mong unid, tit. Haro karita tumalim, tit. Tumitik. Tumitik katisakay. Tumitik ipamahoy ka. Tumitik ka
tumitik kopyo. Haro no hit di kamera dilo ditilo bo. Tumalib ka diri magambaron dilo. Tit ka iri no ri. Ay pengkukura di membayar parking iti tumitik ka. Ngoyo nakaagos sa lukuo at itumitik. Haro ni pembayaran no pasuangan no pa inumbur karita pira ringgit. Scan magunad handphone. Abayaran no. Oh iya. Saya sumaliwan ay so nang ano pasusukat nila tit kamu kam sumaliwan tok katok nala pumalaya nala numuti saraw ako malaya kangkod hilo no ay sakay butit kompungan no minirikot mo nga hirinot seran po nakita kulat pelajaran dati nga pisaraw irinit amo kundi olihwan at kaangis-angis ako di kasaraw kemajuan teknologi gumo pula film ti tayangan-tayangan iti pihat tunion music iti piasukan tay ko kausinan pensuang benda ngay latong nga handphone ngay dati mo insanan pula nga kemajuan ato kamilad ay so mila ko po yung ay sa handphone kukura na Elda Dawkin, mantad kad uludusun, mga talupid. Ilo, namuanad, kaka, ay, handphone no eh, pagulian. Pagulian ka, gugi. Amo ti oburuan. Kada bursa di handphone, iti EPI idam. Laid, kanapira na taon nung makaidam. May dagya lang kaso, may pailiho. Asaro ko kakad, ay so, kaya po yung sulong. Kan mintong ay sa ima no bus tang kisus tang kipas amo ti asapan no modop pupod ay sa otang kisus ay sa kipas po kabon nugan dila ko ila tatabon titigawon magano namatidit ay kulit tatantalud pangyap tilo tok moy ko odop pahila saliwan pailanggoy ka piya nga losuan di bo o kon punod hari ponginsogit tok o baso mati nga nakodop po tayo sa tangkisus ki tanganak dati kano muli kampung kano kodop alasu alasu ay pengkana kadaulat sa kayon hinggo no po ngayon dati nga oburuan dat ay sasakayon. Mamanaw gakod o tingayaman. O tingayaman nga mamanaw gakod bo. Subo-subo taburus. Haro ko kasubdiam ay hinggo di mutuno. Hari ko kasubdiam hinggo di apato gakod. Ay yun mo hingi-hingi kanto ko pa yung kuro nga iyati naginda o tingayaman. Ay, iti na ti kamajuan mo. Ato ka na patalibon dat iti na talipawan na bubos sa timpun doon dola. Yadit ay so nakalit na doon dola iti handphone. Kamajuan. Nga noreta na iti panambarasan dati dat isay na kailod iti numatipon na kakinorohingan dati dating pubay no. Nagimoti na taliban na pasala tusin na impunan dati lo panambarasan dat right katusin diti no naroitan it kalimpusan dat tusin ilo na ngailat po na kinorohingan dati naraitan bagid ay kinorohingan na po dilo nga tiyan dilo ka amila bangaton iso no pohot kaswayan dati nga miagal bot ti woyoon nged iswang got
ay itit iswang nga politik boh, pira ribu da gaji. Terlibat ti kasarit tong rasuano. Ay, milad man impupusayo. Ilan na dat po nakakinarahingan. May na dati purimonod ang insanan na polo nga naraytandat Satan bersedia untuk menentang pekerjaan kita. Iragon nga paingunda isyo. Umbal ta kana dagyatid iyati nga paingunda boh. Munda ta kay kadaw. May da ilo na po tu umbal lorogon nga apurimanan dati. Iti kausinan dati apurimanan ta kay dat ilay karatu. Ila tang handphone ila ikaratu dati. Nga sayra na po kaunda ta ko hirinad kanuh ta ko dadat ay mangilag papaundar may ilo na po kemajuan ilo nga amu da o silid kinarahingan da iswang at kapasiyan dati. Haron na po lot kamudahan no gunoon na po nga kada no gisambot ilo na po mangantobot piramutan dati kumakinarahingan. Tusin perlu to kay tusin nga sayran ino pa itusin idi nga mangantabong papansadu dati kumad kinarahingan iri na timpu dat tangkiadan dati. Ang karita mutu tay kanunu perlu to kay nga kadagi mo iri na po mumunsay datid ay aratu kansadu mantada kinarahingan. Amen. Puji Tuhan. Tu insanan na pula nga apurimanan dati atalibambanan dati. Kada takano dat miagal di iani sa miambres si sumap di Musa may takano purimono miampay da pamusarahan di paintapot ay paingin sumak kasari kinarahingan may edad iti napakatumbayaan dati nga amu katangkid mantadat ralan da pinatudok kinarahingan kumadati. Bah siyaw to tok kompitang atuong to kana di bay no. Lagu sambutan umbalay to kadatit sinding ga sinupu makukuro. Umbala di manandi gadan tu dong atuong di tiham kopiontok di kopia pitang atuong ila sinding gat pumbalan papaw reading ko bayan no. Kulang matim kay lahit nga umbalan na po lagi. Okay. Ay nalihuan ko na. Nalihuan na sinding. Oh, yan di.
ayah megalit harang may sansang wa itatalananay. Soira no popi tangatuo no posik oku mantadodoku amu oku no diko odo ogu musorohoni ginawoku tumang kabono ginawoku soira kohondom dinakatali nokoin soduna palidoku itkoin bayatando pomoguna siguli oku gumuli nada soroku nga awoku napokotogu hondomo oku no dadokoyu salom sambayang tikitimpu tikit tadaula ngadonoku kabuli idralan domina mangu balan ku ido monimbaba tindalano numralan dogumuli siguli oku gumuli noda soroku nga awoku napokotogu hondomo oku no dadokoyu salom sambayang tikitimpu tikit tadaula ngadonoku kabuli idralan domina mangu umbalan ku ido monimbaba tindalano nomralan dogumuli Hano misisa ta kadisong sambayang inarahingan na sundo isong kerjaan sorga konsiko udah tatuang diti insan pakagudat na kayong pupusi haid maya kaisisan iswang panambarasan dat boros-boros nu maya da tinaruda dusun konsiko mantad dat pinangimbulayan di tatong dubayan na papapurimon dahay da iya ni kinarahingan dat mantad da insanan nunu na po ipamagunan nunu na po haroh da hiti kada na dadat insanan na po kahaharanti pamagunan nga silihon dahay po nakakinarahingan to iya ni kinarahingan da apatut dahay da sambahon nga ihay no patim o ngalamok ihay asaro ihay dat oburunsut kasimpang apalid mantad dat ralan dat tumano dia nga may na ihay ahako anuan ihay dat kasiwatan kagu dat kaguli gisambot o girot dayahay kano ihay dat manghak kadaw magangat kadaw dit ay kinaruhangan keluarga dahay kaumbalutan dahay tumilambus at gumuli ang bumirat kumadia. Kaun sikaw Tuhan, tatong labay no,
tamangan wehay gisambut Sabat, tadaw da suab kan wehay mampaid isuang da kabaktian. Mampaid otod, sambuluot ay kaysisa ng pakinanghanday. Tinasambayang dahi sa ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw dat kinapagyampayan natin totong nabay, no? Hinakaw po, asan ang napapiramutan na kapiruba ta kakagudot tatuang gaswab. Asan ang Sabat.